जायखे नायकलै बाइक मालखुं चालक फानो कपालनि सुइजाकले केबो स्लाइमाया नगनि सिमी काहाम करं अंखरि थांमानि बसा तै नगो काहाम करं सगैलिया बाइक बाय लाहार पार्टी मुंगो लांमा चोखा सिक्ला खरकसानि चिरगै काबजाक बोमा कक्तमा खा लाइथानाय कक्तिसालो ट्राक मालखुं बाइक दादाक सिदाक फुतायै ओमर बिसि नैचिसा ओमरनि सिक्ला लांमा आरिखा मुंबिनी ध्रुव नमदास बिनि कामी नेताजी नगर तै सिक्ला खरकसा साक दुखु मारखे मानमाने कक्तमा बरंनो जिबि साकाम नग तुबुमाया गुलो ध्रुव नमदास थैका हनै साका साकाम नगनि साकनायनाय फिया तेलामुरा साकाम नग तं फुरनो बुसाजला ध्रुव नमदासनि थैसा सारारा हालक नुमाबाय बिनि बुमा सावैमानखा बिनि बुसाजला नब वाइसाबायनो कमासिनाय ताइ मानगला खनै बखाव सेबजा ओंफायो बुमानि मकल बुस्कांगो बुसाजलानो हाइके थैजाक हालगो नुगै बुमा खाक्लाब खामै मकल मुक्ते यरजाक काबजाक एक्सीडेंट দুটো পেশেন্ট খুবই সিরিয়াস আছে হেড ইনজুরি আছে একজন ধ্রুব নমদাস 21 ইয়ার্স আর একজন ধ্রুবদেব নাথ 21 ইয়ার্স তাদেরকে আপাতত প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট করে রেফার করা হয়েছে ট্রমা সেন্টারে কোন জায়গাতে পারে এজিএমসি ট্রমা সেন্টার তাদের বাড়ি কোথায় নমজনের বাড়ি নেতাজি নগর কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এমন কিছু মানে কি বাইকে না গাড়ি তো গাড়ি ট্রাক গাড়ি বাড়ি হয়েছে ট্রাক গাড়ি আর বাইক